Kon, Allahumma sholli ala Muhammad. Aci geluhi. Marin lah agabin mayu. Bongki ya kok. Aduh. Oh, buat saja bongki dia. Saibu areh. Matura mun beda orang sete nikah setahun, 2 tahun, saibu areh. Saibu areh ni kebetulan 3 tahun. Karena saibu areh nikah 3 tahun korang sebitek 5 areh. Mun tak berarti aja bitong. King cek bitong mangken tau le ngaci marin pak bitong bitongan. Ki mulai debak gunggon bitong bimbing. Saibu areh nikah bu para hadirin. Mun sampian nyari hadis saibu areh, sampian tak kira mangki make sampai kiamat kurang 2 areh. Mun nyari hadis saibu areh, make bila bian tak kira mangki hadis. Ada hadis saibu areh. Mun ada hadis mi ikalaku saibu areh. Senik hadirin. Sepertama, kula medeba. Atua aki orang sepe setiap 7 tahun nikah ikalaku bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yazuru qabla uhudin kulla haulin. Nabi Muhammad nikah setiap setahun entar dek ke kuburan Uhud. Pak Kanjeng Nabi nguluk salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kula benajunan makin cukan mun entar ke kuburan pakun nguluk salam senikah. Nguluk salam. Malah debuna Mas Abdul Azim Khalili ke pang Bengkalan. Bedemal amalan ni kemun ikalaku ikalan ceng umur. Kenapa mal amal lah? Mun libat kuburan lemak ni kebimpian maus. Situ nguluk salam. 2 maca Fatihah, 3 maca kulhu, 4 maca al-falak, 5 maca an-nas. Saya orang libat kuburan lemak ni kai baca orang ni kai kelanceng umur. Empian antara ke surga aja. Maka sampian penemu kuburan lemak ni ke baca. Keng tak usah ambu, mun pakai ambu empian 2 hari sudah apa. Beda kuburan ambu, tak usah ambu. Tempian di mobil nemu kuburan langsung Assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Mun apal. Mun tak apal tak usah aca Arab, takut tepak katuana Petra. Kalau tak tahu tak usah dengan biar langsung Assalamualaikum ahli kubur Al-Fatihah. Pakun mobil langsung berangkat biar sambil macam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin baca biar pas maca kulhu pah maca al-falak maca an-nas. Saya reseng maca kak dintu setiap tapang kiban kuburan orang ni kai kalanceng umur debuna Mas Abdul Azim Khalili ke pang Bengkalan. Ma ikalanceng umur karena setiap orang ilmu kubur sebi sampian eyo luki salam nikah atua aki ke Allah. Pakua tua nak terle betul boleh, manterle betul boleh, mun lebat boleh berarti embian ki odi. Ya mun jarang kau anu apa ke sorban jika kiu? Cakla. Apa boleh jarang kau antara ke sorban jika? Titipan mulai berkeluk salam satu aja seset dengan satu aki. Menterle betul boleh bi, terle betul boleh bi senikah. Menterle betul boleh. Lebat kuburan salah tak nguluk salam asapedaan ngebut pakai ambil air. Itu aki kia juga. Tertulis dah enak cong. Malepor por colong di malaikat. Telok di malaikat dari kari. Hari telok orang yang tak langkung jadi kisepedaan ke terakhir. Kapi mulai kapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti Nabi Muhammad pun setiap setahun entar dekah orang-orang syuhada Uhud entar dekah kubur napah atu aki. Dari hadis kak dintok akhirnya pah bi ulama ahlus sunnah wal jamaah bi ulama-ulama bencelok guru-guru kaula anjunan ikebai dalil atua aki orang sete setiap kenging setahun tunggu nih. Terus 1 tahun 2 tahun pan ketelon nama ubah saya buari mata 3 tahun apa mak iba saya buari hadirin mun nyari hadis langsung saya buari tak mangki keng dalam hadis ni kepada situng keterangan
hadis nikah iriwayatake sareng Abdullah ibnu Umar acarita senika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ata masjid Quba'in kulla yaumi sabtin masyian aw raqiba. Nabi Muhammad setiap hari Sabtu pasti entar ke masjid Quba dari masjid Nabawi, dari Masjidil Haram Madinah, entar ke masjid Quba setiap hari Sabtu masyian aw raqiban. Terkadang Nabi Muhammad melampa jalan sokoh, terkadang Nabi Muhammad ni numpak jaran, numpak untah. Wa kana yaf'aluhu, ben Abdullah ibnu Umar ninda. Hadis ni menunjukake orang ala ko ibadah nikah oleh bektona itentu akitibi tempat tak oleh itentu akitibi. Jadi embian engkau kana lekuk maca ayasin ke masjid aja. Engkau pun satu maca ayasin ke masjid aja. Kau tabah engkau pun selasah antara ke kuburan. Oleh ala ko ibadah ni kabekto nabi sampean itentu aki tempat tak itentu aki ni ka oleh. Buktena Nabi Muhammad ibadah di masjid Quba bekto Nabi Muhammad itentu aki tibi tempat hari Sabtu. Padahal hari Sabtu ni kebeni bekto istimewa. Cak saking Jumat pulang Sayyidul Ayyam, cak saking Senin pulang Nabi Muhammad lahiraki, cak saking hari Kamis Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Mi hari Sabtu ada apa hari Sabtu nikah? Ada sangkut paut keng Nabi Muhammad itentu aki ibadah di masjid Quba pun hari Sabtu. Artena orang ibadah ni ka oleh nentu aki bekto tibi. Akhirnya bi orang Madura pas itentu aki tibi mak lihat seragam kapan oleh 3 tahun pah nyamai saibu hari ni ka oleh kamah. Iya atu aki orang sete bekto ni tentu aki tibi. Oleh bekto ni tentu aki tibi. Oleh mak lihat seragam pah nyamai saibu hari pas pada kapi. Umpama pian tak nurut 1000 hari tak nah peking dar celadir je. Acara apa juga tahu masih kocak 974 itu saja. Saya lau juga. Cuma masih 720. Tapi Roma ada bisa tak pada ni kemun patah nurut kok ide ni. Ini saja. Apa jo? Kini 300 belum 45. Jadi Roma ada nyaman hauli ke macam-macam. Di akhirnya pas bungkol paha seragam ini apa? Nyibuh, ini sah, nyibuh, ini sah, nyibuh, seni kebah pada kepi. Waktu kau tak nyambung, cengeng dia tak kau jatuh cinta ni. Kulan di bin, sorry. Apa cak kopa? Ngapin bi kau ngajak macam. Hahaha sebel deh. Oh ada paraben bunda. Lagi ale. Ale kengkok yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti sa ibu are ni kabek to iten tua kitibi. Mun nyari hadis tak ada saya buari itu tua kitibi hadis nentua ki ibadah bekton itu tua kitibi ini kesebeda hadis ti ibadah na apa saus benih kalau saya buari ibadah na apa saus sampian bekton itu tua kitibi ni kau leh makanya matura kan beda kan pun malam Jumat pah beda jailanian pun malam Seninan beda jailanian pun malam Kemisan nikah itar ka hadis nikah ibadah nikah oleh bekton itu tua kitibi biambian asal buat jailanian kutu malam Senin ya lo kutu makin malam Ahad pada kami buat malam Seninan mak le kompak seragam tapi malam Seninan biasa nah solawat jailanian sedikit le paham gitu kebeda hadis karena saya ibu hari ni kaitan tua kitibi maka saya ibu hari ni kehadirin lo kutu ngepas oleh saya ibu hari oleh saya ibu hari tak kutu ngepas oleh saya ibu hari anapa gula mak parlo matur senika karena banyak orang cengunceng ke compok terkadang kapan bekto na tak pas ni kapah tak ande saya ibu hari na tepak ke hari Sabtu kulis kosong hari Kamis busa korek ya tak ada pak ni kai mun lepas baru ya
Bik kule ke bola. Engki impian saya buat hari bila ni kan? Hari Sabtu kiai. Engki tak bisa boleh si bisa hari Kamis. Kita tikal kula ki nyari kiai lain tu. Bik kule ke bola senikah. Mungkin impian andi keluarga iyo hukum. Bektu nak ikirim hari Sabtu. Kamis lah ikirim ke ada. Ni kira-kira jen bunga apa jen susah sih hukum. Engki jen bunga ki jen ngada. Pada mikir yang mati sini. Oh sini ke kiai. Engki korong kiai tetin ke kiai deh. Apa pun tak ada ya tolos tadi oncengan sekali kok. Di mana mau saya buat pak lepaskan kok jadwal saya kosong. Oh buah mun tak ya beda iya. Karena nggak makin kau makin dicamplung selesai dan nak ngaleki aja kaja. Pong tempo nak tepak oncengan beda semunceng deh. Mari buari ngadak munceng pula ngak ngangan. Aduh pipi. Teri aku mi. Cenggeng ngobak wani nyanyi. Pola. Apa mun sing ngode cak nyanyi ida iya deh. Talak kau nyari kisah mereka. Bede telur. Norok kula ke Bengkalan teh. Ini betul tiap polisi tidur. Baci kok. Apa? Mak banyak janda di mana, Bu? Banyak. Itakin ke beleri, jadi bini kapi kayak lagi kerning sejual. Neka makin salah kayak ibu kenempaan ki cukup deh. Ku lagi berdua deki buntu aki. Jadi merobor du bolor. Neka janda nomor seket tak lang. Tak lar kada ke puskesmas kok. Ki laku kayak cetak lemah lemin ceret sam. Ki janda ya ki orisinil. Pemakaian jarang, bemper ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi karena saya buat ini kaitan tu aki TV, maka meskipun bekto na tak ngepres, kebai saya buat ini kata nak. Jadi jengki buruk, orang tak apa punten. Tak berlebih saya buat ini leku, wah ibadah ki acara seminggu aki, tak apa punten, tak apa. Kan sebagian orang boleh cek titis, supaya lo ndek biasa kan. Kau tu ngepres. Aku jemput sini kebuntan kiai, ni kalau lepas kiai, ni kemudian sampai lebih sini, kemudian saya buat hari ni ke 1.500 aku. Bikule kocak, ki mungkin ku tu cek ngepresah, saya buat hari ni ketepak ibik sampian, asa dekat sapereng, du bereng tak nak, pedeki seminggu aki sampian ni ke pas pengajian, bisa sini kiai, jonpu, cek kirim dukaan, oh ki korong kiai mun sini kiai, pengajian boleh. Bapun tak ada ya tak dionjangan kok Bu. Bila saya bangun presa saya buat tempat ke gula kosong Bu. Punten deh kemudian masalah ke gula terojonjang. Gula tak mikir masalah ni ke gula yonjang ki sekalakong tak yonjang ya masa tak yonjang ke gula Bu. Aku tak ni serem tak yonjang Bu. Ki atau leh ki nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi saya ibu hari ni kau lebih le sahau singki. Intinya senika. Atua aki orang setegak itu tak bektona. Bila sampian ni kesempat atua aki, tua aki. Mun bisa ientari ke kopurna, entarin hadirin. Dan kula mangki keterangan nang situng kitabnya mana kitab Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal nang kitab ni ka itulis kitab ni ka itulis Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki nang kitab ni ka ijubuaki orang mati ni kenapa boleh sampai ia oleh berdeban mangkin sampai sadekai sampian ibri berkatungi dengan sampai tahlili mau saki Quran ibadaki pengajian napa boleh pian ke kuburan sampai baca Quran
empian entar ke kuburna orang mati lo camaca keng tujuh beri ke kuburna orang mati yastanisu ahlul kubur bi ziyarati ahlihim orang mati ni kepunga mun pahbi keluarga iyen tari ke kuburna meskipun empian tak camaca ya tapi pah masa ter ke kuburan pa tak cak maca abu mungkin lek selek ane ngedeng roman na boy cak lek selek ke kuburan orang mati bahayan tari bi Saudi ni ke persis pada sampian pah isanda bi anang makin no. Bunga apa tak bunga? Mangkan orang mati ni ke guna ban sampian entari. Orang mati ni ke benih pah mati hadirin. Orang mati ni keng cuma ngale alam. Mangken bung muasif ni kan. Bi juna. Ke bi juna. Bi juna ni ke mangken cuma alam masih lain. Uning kapi kes terjadi kantor pijuna ni ke benih canggu ulama Nabi Muhammad saat bu inna a'malakum tu'radu ala asyairikum terjadi kantor ni ka uning kapi orang semati ni uning kapi malah orang mati ni ke lebih tajam tempo orang segi odi mbian segi odi terjadi ela umrah mbian tak kira uning orang mati ni ka uning kapi hadir apa alam ampun alam lain benih alam fisik malah benih situ kitab yang mana kitab Paziarah li alam barza ditulis sareng al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pi juna ni kenapa boleh makin dek kesehadir ni kata uning dek terjadi ikan tu tak uning ka umurat keluarga ni ka uning ni makin Bapak Rusidi sareng Pak Mustam bila sesete kurang berapa tahun sesete uning ni orang mati ni ka uning bi Allah yang uning ka jadi orang mati ni kehadirin cuma alam masih tak pada ben kula ajunan maka kula ben sampan mun entar ka kuburan isro ngolok salam miro ngolok salam ya'lamu may yazuru wa yaruddu orang mati ni katokang sampai se entar ka kuburna sampai se ngolok salam wa yaruddu ben orang mati ni ka ajawab ka salam sampean mbian ka kuburan assalamualaikum ya ahli diyar jawab ka saking kula ben sampean tak ngiding mata ngiding ampun lain alam tak ngiding ya untung tak ngiding mun bah ngiding jejer make sandal mau balik pada kuburan assalamualaikum ya darakum waalaikumsalam mun nyoting cak gelak ni ka aku linya kubik lentu pangajin ada siapa tak kerja Allahumma sholli ala Muhammad jadi orang setan ni kepada bener odik ni cuma bida na alam malah pada bu mun si odik ni ka ala ko bunga seneng kia mun si odik bade sala ko maksiat susah kia ring pada atu aki kana foto na mangkana cewek kaji Nabi wa in kana khairan istabsharu bihi mun nak foto na bu juna ni ka bade se bagus bunga bu juna ni pah bade anang kan tokom punya pah ranking nurok bunga ni bade anang pahala ko ibadah nurok bunga ni orang mati ni ka seneng ketika nak foto na ala ko ibadah wa in kana ghaira dhalik qalu allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana keng mun nak foto na bade salah ko cuba keng mun nak foto na bade salah ko maksiat keng mun nak foto na bade salah ko kelakuan salah orang setan ni kata ambu atu aki pakuat tuan aja pun kanjeng Nabi Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana ya Allah nak potutan kula bade se meleng bade se cuba lakona cek pamati aki pangeran cek nder pamati aki mu tak teke ibri hidayah mati kus bagus pada ben kula mati itu aki tertak tuli mati mun bade sikit cuba mak lihat tobat torai kan tu mun bade orang bek meler ku tak abid saya mati ya tak usah orang bagi pau besok kalau ada saya masak mencerot itu orang kau nampak tapi ni kecek kebeda dalil oh yang dia kan nak mayu kecok sanyo le tak mati macam takut tebak kepala bekang bagi jeng mancing ngokos sambil Allahumma sholli ala Muhammad bare belum ada pak situ hadis ni seorang mati ni kepada ban Saudi Arabat orang mati ni ke persis pada ban Arabat orang udi tadi kepada hadis lebih lagi perngaki bik gule ke bada lemak perkara lemak ni bik gule pada apa muntung-tung sejam pengajian mereka lempak 10 leku
Obo tak nak pe tambah salim mai kok. Tambah salim ada orang macam lamar bagi ni kabe. Lah, Pak Rosidi ben Pak Mustam ni kering ngertinya mana mun dibagi ke ada. Mun saliman dibagi di bude juga ini lagi gelu mun abid tambai mun sekecak gelu contet boleh dia. Mun lagi bagi ke ada dia apa cangkok pidato abid pada sekecak lo apa dia. Pak abid ayo gula makai compok tak turun mun tak terkira turun. Pengajian. Ih, kamu gituan. Tak langkung ni kak teluk ni kak. Ni kamu kita muda jadi mercon beli alat tu ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore, dengan ki, bong tempo nak pondong you, bong tempo nak pondong. Cek bahwa orang mati ni ke persis pada benar yang mudik. Cuma kita nak alam lain. Mabunga orang mati, persis cara na ben mabunga orang siki odi. Situng waktu Nabi Muhammad akilengkian ben sahabat. Ketika Nabi Muhammad akilengkian ben sahabat, idh ja'ahu rajulun min bani Salamah faqala, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima? Kanjeng Nabi mun reng tua la ampun sete beda kelakuan si bisa bunga ke reng tua bi kula pani kelakuan reng tua bunga nak koto ni kayang ngabekte ke reng tua beda. Nabi Muhammad bah jawab qala na'am beda. Panapan ya Rasul lema kanjeng Nabi saya beli mabunga orang mate mun tero orang mate ni ke bunga mun tero orang mate ni ke senengah lema ipakon kelako situng as-salatu alaihima orang mate ni kedua aki. Tuh ni. Nomor 2 wal istighfaru lahuma nyuona kisapora. Mun atua aki ben anyu ona kisapora deka lumrah ring mati lagi. Setelok karin ni. Ni kebeni pada ben ngalaku karing mati. Pada ben orang mabunga ring odi. Napa setelok? Perhatikan. Situng wa infatu ahdihima pangaterona tekanin. Orang mati ni, Bu. Mun rengki odi banget roy tekani wajar cek. Orang mati mun tro bunga abi Nabi Muhammad. Tro apa sih mati jo? Ki odi tekani mangken. Tetima bunga orang mati kalau bencara nekani hajat pangaterona berarti orang mati ini kebenipah mati. Berarti nikah uning keseudi buktena mun tro apa senengah pangaterona ero tekani meskipun orang ampun situ. Berarti kan pada bener odi kan? Kan berarti biasa orang ini ki odi mbah ngucap Roma Mur Timur jadi kaki su, berde su, mintar kaki su. Roma Mur Timur di kaki su, le saya tengah jadi kaki dah. Berde kapi di naria, mana dah, menjamin tarfuk manit je. Arding su, arding ngeda, arding kakemu. Kok mau lihat boy? Aku baca boy pentong, mi apa dia kapi nyaman di naya. Arding su, ding ngeda, romari ding kakek mau telok deh. Aleng sedak mudaan biko tak kira-kira mana ya pulang kini keng kakek pulang biko lamari kira-kira mana mari pilih ngaki bu kan sini kebiasaan orang sepot lagi ya aleng sini kini juga sini kini biko pulang kini tak kira-kira mana kakek yang milu bagian romana ya ku lekuk royong ya ketelu kira-kira mana aleng kan sini kebiasaan lagi mat setu pas sembung setu bian muntro mabunga embu sesetu permintaan embu gelak se anang sidak mudan rok kiroma tekan di bimbian jelas tekan
Paham ki? Boleh. Tengok dia kan sedikit biasa nak. Kok cek teronan. Tapi ni kan aduh ni kamu teruk saya keteruk ni ke benih-benih kelakuan maksiat. Mun kelakuan maksiat tak boleh tekan ni. Bagi oding kok cek teronan ke putra buaya kan. Hah? Muka sekene mun buaya racu. Sing dia roh, bawalah cintamu, berikan pada yang lain. Terlanjur sakit hati, terlanjur sakit. Oh, colok pelka. Orang yang nombel gelak tu sekak kejebuk. Oh, orang didik 6,5. Kok kita minum sekali langsung beri mic. Wairo teruk di bungkana. Ayo. Tinggal request nggak gula. Oh berarti mengkerocok koncong tak nyaman. Bebenik nyanyi. Bekocang ki buru nyanyi cok koncong ngetok. Berarti kan minta ben bungkana. Ayo. Ya nyanyi. Berhias perlu, cantik pun perlu. Bahkan emas permata, akhlak mulia, hiasan yang utama. Cinta karena dasi. Ini kan koceng kok, si ya kok. Akan segera basi. Wai pedong sekarang kong make kok. Tuh pak kering apa di nak dia? Ada ya. Mungkin bermulai beci kok. Hah? Ibu-ibu lempar. Untuk pak kadahi menculer ibu. Siapa lempar-lemparan ya? Ini ibu saking pelopot ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore. Nomor situ kenapa cara mabunga? 2A. Nomor 2 nyon lagi sopo. Lain nomor 3 nek saya ingat mabunga ring odi ni. Wa infadu ahdihima pangaterona tekanin pentana beriit. Mun sanika berarti reng mati ni benih pah mati pada ben saya pikir gula ben sampian. Sesuai hadis-hadis lain reng mati ni ka odi cuma alam maka ditotak pada ben alam kaula anjunan. Oning dak setuju napa saya kelakok sehingga ketika bade pangatero lamba pah mangken pangatero nek tekanin reng saya tegak dinto bunga karena permintaan Nabi nak foto nek terus sakit meskipun orang ampun situ. Amin gobo. Cengeng. Foto pak kering apa dina? Mun yatas ngaraceng de iya, ibu bejo noro aki. Yatas aku ceng tege de iya, bah melecam dia. Bah benih ceramah maksudnya amin de iya. Kasep, gila tak amin. Yatas lah kecukup macam ngaraceng tege de iya, bah ibu bah mamat. Melecam.
Tak langkong kiai mun munceng gula boleh tahun datang setelok ni cak bergitar ni. Cuma dun ni kan. Pon. Saya nomor kikan nikah doa nikah istighfar nikah. Sini kesetelok nikah saya ngak sing mabungari ngondi. Saya nomor 2 nikah. Jadi setelok nikah. Wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihibah. Orang ngodik ni kamu rengko dah biasa lambak ki oding kan libur nyari bun. Ring lambak ki. Ring lambak ni ka andi macadi beda asam rempak ya. Ngomong raja tak rempak cem. Ki asam raja ki. Ya asam raja entar lambak adorot lagi bu. Musom kacang ibu kacang, musom jagung ibu jagung. Kan sini kering lambak ni kan. Dorok musom sepeda. Pah sete. Empian muntro mabunga sesete. Sere se ampo yentarin. Bi benga sepo sesete ni kah. Sampung terus lagi makin. Tapi cak makin ni kah. Zaman ni kekidak remuk. Cak tak berdebik lambak. Mun lambak ni kan orang ni bagus-bagus. Roe manan. Mun makin kan makin nemen kacang itu pesakit sabar tak mulai ke rumah lagi kacang. Okey bu. Ya Allah, mun lambak ni bagus-bagus. Kula mikir cak lambak ni kah kula lambak sing. Kula kan kelahiran tahun belu kula. Kula makin ni ka umur 36. Tak kira berjajam biar pelan kula ngak sing umur 17 tadi. Ni kah. Dicetakkan surban ni 36 kula. Dikoncong surban ni kah. Mak tuan ke bawah ni kah 16. Lambak gula, lambak yang mainan ni kah. Ku bahaya lambak lagi bini main soklo-sodan. Main cenu-cenan, bener. Tak bahaya lambak, dia jagi bagus. Aja ke oretan lambak, aja ke oretan, aja ke badir, bah ke bayi makromaan. Ki ko bungkuan, kaju pemalang pahe tabe dia sampai dia. Jalo bapa. Mun makin jangan main makromaan. Taku andi na anak. Tangki lambak tu ribu. Ya Allah. Lambak ni kampian mandi ke sungai kan. Kampian lambak sambil bawa kombo sambil nyuki ebak sambil nenteng trigen. Kampian kana sencungan sampir. Sampir saya yang kui beca kan. Ki beca lebur. Engak lemper seken gelu tali nar. Di sungai mulai kero. Mi aman dek apa-apa bayu. Mun mangken ak lampian bir ngebir celanaan nia kurnia sari. Nggih, terjadi saya perkawas di bari. Kejadian makin iku buni pak mau tahu aurat benih. Tapi semana makin di kampung duduk. Punten kelampian ngebir nanganang belang bat hebat lo muka aurat. Tapi cek mana sebut cuma kita amat tahu aurat. Bahaya makin. Bahaya. Lambak makin sampean dari sungai nalbut kapi padang kapi beluran tabunan. Jadi apa lambak? Biar kan lambak mandi ke sungai. Cek nyapok guna kayak laki di sepora mandi ke sumur tang kecil. Lebur cuma mandi ke sumur tang kecil. Mulai ke di atas sarung lagi buka. Pahe tekem. Kecil. Lebur debak ke sumur pandimbo apa lo bisa. Ijak tahan dengan keretung. Jatuhnya pada ku. Orang benjalo jatuh terbentar terus bisa anim mbak Apple Code pas. Pahe kepe. Tahun ini kampian tang kecil. Mengapa nih Apple Code aman dia ada tinggi kak. Tapi lambak ni mak bisa aman, tori mak bisa aman. Makin sing anik kenal makin minta aman, tori.
Ding arba'in de remah fi. Enggak boleh menyebut nama produk fi. Ding arba'in. Ada japok ding arba'in lah. Sambil demi nyendemi arba'in. Ya Allah, lambak ni kami. Ku dah tak habis fikir, mau dipikir makin ni ke lambak. Aduh, jauh-jauh bermakin. Ku dah sering berdepak, sering berbeda gula. Lambak ring ngaji ni kenginep itu lima kiai tak boleh. Kanca laki tidur ngilang ker lauk, kanca bini tidur ngilang ker deje. Langker tak ada lah bengelek, ada tabi ngadi ada. Lampu kita masuk tu mar omplong tengpan malam ni pat, itu kok tahu peteng aja lemutun. Mik bisa aman dek macam cerita ni. Makin laut tiaki mayu. Kanca laki tidur langker lauk, kanca bini langker deje. Labu ngajak coke, lampu napa teh. Mun tak banyak silber cecer ya. Maka dulu pada paman kadiman, tak lakong tang le ale, Mbian makilah sepedaan seken mun keluar ke tibi makin ni kan dibenian zaman. Pembunuhan ni ke makin elong compo diberi kesambian. Oleh 3 minggu saya temu pahate ring bini. Pahate lagi na tibi itu melolotok betul. Daerah Sokoban nari bering melengkap berten gula hadirin. Kak dinto elang acencian amun temun bendeng laki sampai makin pekunta itu. Sumenep kejadian diberi petong ki beri malam ni kada. Pahate laki na tibi bini pahate. 2 hari bering sumenep ni kejadian pahate ni. Benih lambak mun beda kasus ni bener ngani ka Jakarta, beda kasus ngani ka lambak Pontianak. Makin ni ka beda iro kanto ni ka hadirin saking dari budona zaman. Tore tengah teh. Tangli ale makin pian pela kesepedaan. Sehingga pian campo sepedaan ke tibi. Tengah teh. Njo seken benih masalah urusan seken tak seken mun keluar sampean ngajak tretan lebih aman ngajak macedi minta terka bapak. Tapi njo bencelo aman. Bener yang bencelo selanya lah orang jauh king lebet bencelo. Ingat pesan ban Nabi, kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Waspada. Benten tengah tiongku bahaya makin itu bahaya terselamat dapat putra kaula ajuna terselamat teman terbi Allah jaga kafi isam dia doa isam di tengah hati tu saya ngak mun bini jalan tur ke tibi reng bini lambak nikah al bintu fis sunduk wal khabar fis suq reng bini ni ke zaman ko namun beda erok maroma tak war keluar beda kamar tak war keluar ni kata tante orang bini bagus makin mun pahnak kanak bini tak war keluar di kamar aja tiktokan dulu video callan makin ni. Maka si bini beda ilmu Roma selaki beda sorba jauh mau temu mua setibi samu temu depan bagi jauh. Iya mun kromoan saya kata lah mulai era padang sekali ju. Iya mun kromo era saya kata lah. Helman benten tenungku ni kak. Tahu di mana terbi Allah ipa bagus. Amin. Terbi Allah ipa baca. Terbi Allah ipa baca. Kurang 7 menit. Kita ada remah. Apa? Jangan sampai pinggir kita ada remah. Kita agak. Tapi pegelaknya gua ngata makin gua bilang. Repot mengajar tadi. Kok terlalu serius dembian? Ya bapak. Acara apa dah? Cang gedakan. Benih gedak. Mun pakai ini suara nempian ngidek. Umpah gula pidato. Tore patako Allah. Gula ban sampean nikah. Bukan lepas situ bekto abad tidak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada. Benih saya datang saya malam gelu embian saya kat kantong ada gelu.
Ada ente tega pendut. Saya rasa dente. Empian. Senyoro dente saya. Kula cek bunga namun pengajian ini kata dente. Tuti kula pandepakan tu orang lah ada kapi. Jadi kula tinggal ngakan mulai berkat mulai boleh. Makanya kula ku tahu sa dente. Mireng te. Cek dente. Aku lo. Tapi impian saja lagi abid kanjar majan banyak bukti lagi. Kau cak gunggu. Mun cak gopa grup nempian sampai udah iya sih. Ya cek kan tuh ni kan ngampung bu, cek ngampung ke campung, ya nyaman dari ngampung ya dorem. Benih kalau pengajian makin laki mun ngampung dorem. Macam reng penggalan melegangan ke pasar Lempong pemulai nale beteh tian, cek tak nyaman dia laki ngampung penari nate dentean ni ko. Allah cak aku pak, laki na orang ipun tilpun bimbian. Ya nyaman ngampung. Namanya juga ngampung. Ya kalau ngampung seperti itu. Nah. Iya, Bu. Bon. Merpak ni kah? Terakhir, ni bah mulai. Korang ngoncang TV. Kayak ngampung ke Bu Juna apa tak bagi mulai kok. Kok bisa Bu? Tahun ada lo bisa boleh. 2006 ekor tak bisa. Boleh. Dia lebih pah budi semata berngin lebih compok mahayo. Mi nguncang gula minta nguncang Salman kan boynya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 5 terakhir, sepora makin sampai kerja, kayaknya saya berdepan lah. Boleh benih terakhir kerja, kayak montai kerja, biar ngedok. Jadi ka sini kami itu ada ceramah ni makin dia macam. Ya montai bersedih, kayak patai lagi dengan ki, kan ki. Ya dia bang bah ceramah makin bah ada orang lah. Mun bahasa lagi dengan ki bah kero bagian ni benian, dua tin aku sampai kerja. Gula mungkin pengajian kisah ni, kaman-kaman kisah sambil nyanyi. Keng gula rumah seuntung dia sambil nyanyi. Gula teman kauncengan di Bengkalan. Saya lawan ni ke orkes bu. 100 meter ide aja keng masuk ke dalam lembek sebungan dek. Ku tak apa pengajian. Pengajian dah gula. Kita sini ke orkes. So satuan bu mantap gua ada orang. Okey, saya pengajian mantap gua ada orang. Gula masuk orang pengajian buat maurib. Alhamdulillah. Ku tak ramis entar. Masih dia kursi petok seket pas tak buat. Dari tempat semua copek waktu ni kau banyak mancung orang. Alhamdulillah jangan gula. Gula yang beri di pengajian ni kapal leban kadek kang lebat jalan orkes ni kah? Lebat bahagian ling gula. Benih bahagian benih bahagian ling maksud tak tahu le kesam. Ya Allah sedekah orkes sedekah bagi pada orang tolong bolong ara. Melas gula. Gula mikir alhamdulillah untung ki ya gula nyanyi jangan gula. Pidato sambil nyanyi. Tiba-tiba orang itu ngarai gua. Tar kesediaan boy karena aju makin pengajian orkes ki. Ya, kula makin kesediaan makin pengajian ngucul gula. Til merah ligai lu gede. Cori-cori. Coba ke
Bagaimana, masih lanjut? Oke, masih tetap bersama Putra Buaya. Pada tak beres sebelum saya ceramah dia. Berlemak terakhir. Senomor lemak dak remah cara nama bunga orang sampun seta cepon Nabi Muhammad cara nama bunga orang seta terakhir wa ikramo sadiqihi muljaaki kancana ring tua dua sampun seta. Bu Juna ni kalau mbak ki oding kan andi kanca akrab. Ring kau ni kebakun ni kanca akrab biar ni kan tu beda dia pipi. Oh paling beda konflik mesti ya. Beda biasa lagi. Aju pala tada pasti konflik mesti ya cilau. Kan beda sini kau ni. Mun tak bonpik mesti tak kau nah. Mun tak bonpik mesti tak ke pasar kan beda orang dia. Maki kakak ro ada. Dia demam. Bang Mas Duki. Kanca akrab, kanca antel. Kan beda ya. Tahu besti pipi. Tahu besti. Ajak lah zaman mana makin. Untung ke kula kek nyebut makin. Jangan dong. Besti guys. Orang sepo seseta andik kanca-kanca akrab. Orang sepo seseta andik kanca-kanca si biasa semai. Seta ring sepo. Trauma bunga sampean. Mulja aki kanca akrab ring sepo ni hadir. Mun berdiri acara sampai sampiti di bebede. Muljaki kacaring sepo, mati kapi ya kok. Jadi nepal mati kapi ya usah. Hari kau sampai 2 malam dere naik di hari kau. Saya rame gue minta deh. Saya gue minta paling ngelek ngeser dia. On, jadi kanca akrab ring seponi kamu jaki, munan di pesempian nikah parigi, munan di andi acara nikah onceng sedikit, nikah cara nama bunga orang sepo. Perhatikan, pangaterona suruh tekanin, belen sepeke ero terosaki sabung, kancan epakun mul jaki. Mun sanika berarti kan banyak arabet orang mati nih, kan arabet orang ngodi nih hadiri. Artena arabet orang sesete persis pada ben arabet seorang seodi. Apa nama misalnya nikah? Karena orang sete ni kebenipah sete pada ben saya pikir kaula ajunan orang sete ni kaudi cuma alam tak pada ben kaula ajunan ampun beda alam lain sehingga apa saya kelaku bi orang seodi oning orang sesete sehingga mun telok ni kai kelaku sesete ni kan norok jumpa norok bunga alam bersa beda berapa mun trauma bunga orang sete nomor situ nomor 2 nyo onaki sepora nomor telok nomor 4 nomor 5 mi ngerti biar bu itu mau ngerti kok ceramah deh iya tanya abanyaan lu begitu apa bela jadi kula begelak sangat tetai peringak gimana yang pipi siapa tung selain pian robi norok selain bagian bunda aja ayo ada aja nomor situ makai 1 sapal bunda nomor 2 nomor 3 nomor situ nomor situng 2A Dejan Lagar nomor 2 nyo onaki sapa beni sepora aki dah iya nyo onaki sapa ora sepora aki saya nomor 3 coba tekan ni deh pangaterona tekan ni langsung tekan ni deh pangaterona tekan saya nomor 4 belena sampunga
Nomor 5 kancana muljaki mun lemak ni kay kalako sing ngalako yang ngabekti ka ring tua sesedek epa jember epa bunga epa bejreh epa selamat dalam barzah amin Allahumma tetimbian make sambil kerja beda olena teti lemak ni kakek ngaiki teti kan tu beni bah kerokeng mulai apa kena lembur beni bah dia tembian lagi tantar apa le apaan le jika lupai kapi begitu on dua aki nyuon aki seporah pangateronah terus aki permintaan tekanin boleh nasambung aki kancana mulja aki tak langkong enggak mun pengajian saya nguncang gula boleh kata tak kuat. Aduh, kibi pala mati tak napa bi. Keng mun ki odi rupa bi. Pun ki jadi komentar boleh gula tak kuat anu.